zapravo ono što bi prosječan čovjek postavio pitanje. Dakle, mi znamo da ako, ne znam, 2 mjeseca, 3 ne platite struju, doći će vam HEP, isključit će vam struju. Ako recimo, ne znam, izvučem samo 100 kuna sa računa tvrtke i to, ne znam, u nekom periodu ne vratim, porezna uprava će mi zazvoniti na vrata. Ovdje je interesantno da je 30 milijuna kuna prenošeno, dakle, u koferu i uopće ne znam kako se to moglo izvući toliki cash van. S druge strane, recimo, imamo primjer Kamenskog. Kako je moguće da neka tvrtka ode 19 milijuna kuna u dug? A kažem ovdje, to je ono što običnog čovjeka jako boli. Jel? Da. Zapravo, ovo kad sam govorio o sustavnoj korupciji, kako nas ima incidentna, ja se potpuno slažem, to je kod nas beznačajno. Zapravo u ovom čitavom moru i ona ima da potpacite nekog dužnosnika za 100 kuna, 100 eura da vam nešto napravi što inače bi trebalo napraviti. To je de facto incidentno, ne spada u mito, ne u korupciju. Zapravo, kad gledate taj sustav, gledate pojedinačne zakone, one su na prvi pogled dobri. I svi ovi su zadovoljili zakone nominalno u tom vremenu kad su to radili. Ali kad stavite na hrpu te zakone koje morate primijeniti, da jednu proceduru, privatizaciju, transakciju provedete, svagdje je ostavljen prostor da se za diskreciono pravo ili siva zona, jer sad imate 5-6 zakona koje morate, kroz koje prolazite ta transakcija i svagdje idete u sivoj zoni, ali možete se sa tim zakonom pokriti. Zato za borba protiv korupcije, što sam rekao na početku, ne može biti ni sa policijom, ni sa dugim kratkim cijevima, nego zapravo treba biti ugrađeno osigurači u taj sustav i mora se uvijek provjera biti da li je moguće to. Jer zapravo korupcija se ne dokazuje, teško je dokazati u većini slučajeva, niti onaj koji je korumpiran, ni korumpiran nije zainteresiran da to oda. Ali korupcija se pripoznaje po okolnostima u kojima nastaje neka transakcija. Ne po jednom zakonu. Ako idete po jedan zakon u redu, drugi zakon u redu, sve zakon u redu, ali nije u redu. Ali u suštini nije u redu. I tako se dolazi i do pranja novca. Ovo što se nosilo 30 milijuna, korupcija bez pranja novca ne ide. Jer kad bi novac sav išao, kod službene transakcije nema korupcije, on se evidentira. Znači, prirodna posljedica korupcije je pranje novca, to je prva faza, a druga je faza vraćanja tog novca ponovo u legalni sustav, to se zove pranje novca. Znači, sad ste očistili novca, stavljanje ga ponovo u sustav, ali prva je faza izvođenja, izvlačenja novca iz službenog sustava u crnu sivu zonu i onda kad ga tu stabilizirate, smirite, preradite, odvojite ga i onda imate sustav vraćanja. Tako da ovo nošenje kofera s jedne strane je zapravo izvlačenje iz službenog sustava, a vraćanje, tako da su to, i možete na taj način doći unatrag do korupcije. Ako otkrijete da neko stavlja novac u sustav iz crne sive zone, onda ti idete unatrag njegovim tragom i nađete njegov službeni izvor i onda vidite ko je potpisao tu i tu transakciju. I tako smo došli do Fimi Medije. Evo, sada malo smo otišli u ovu priču, no Mladene, evo, možete nam vi reći zapravo, očito je dakle borba s korupcijom jedna od ključnih elemenata na kojem bi trebala naša ekonomska strategija počivati. Koji su po vama, po vašem mišljenju, danas ključni nedostaci ove strategije koju imamo? Pa, samo da prvo se referiram na ovo. Mislim da je bitno reći da je ovaj disparitet između načina na koji se zakon i sudske vlasti odnose prema običnom građaninu i prema velikim ribama. Zapravo, treba otvoreno reći, to pokazuje da je to ipak jedan klasni oblik pravde u kojima su vladajući zaštićeni, a obični građanin nije tako. Neki su jednaki od drugih. Što se tiče prvo tih strukturalnih problema naše ekonomije, mislim da je i društva općenito, mislim da je ključno istaknuti da smo mi zapravo dovedeni u velikoj mjeri u poziciju polukolonije. S jedne strane smo izgubili ekonomski suverenitet u velikoj mjeri kroz privatizaciju banaka, kroz privatizaciju i programirano uništenje sistematsko tvrtki koje su nekada bile stupovi naše ekonomije. Tako da smo dovedeni u jednu apsurdnu situaciju u kojoj je društveno vlasništvo opljačkano, u kojoj je proizvodnja zapravo uništena u korist krupnog stranog kapitala i domaćeg uvoznog lobija. A paralelno s time su išli procesi gubitka političkog suvereniteta u velikoj mjeri, tako da su neki bitni aspekti naše vanjske politike zapravo sada provođenje američke vanjske politike, poput sudjelovanja u jednom mračnom, bezumnom
imperialističkom ratu u Afganistanu za interese militarističkih velesila. Vi ste pisali o periferijalizaciji Hrvatske, o domaćim kompradorima. Možete malo pojasniti? Ma da, to je bilo vezano i za ovo što sam prije govorio. Naime, karakter nastanka svih tih naših struktura je drugačiji nego na zapadu. I mi imamo zapravo nove odnose socijalne koji su bazirani dakle, na jednoj vrlo snažnoj socijalnoj podjeli. Na dakle, ono što se popularno zovu tajkuni, to se kada naziva i kompradori. Zašto kompradori? To je zgodan jedan termin koji opisuje zapravo pravu situaciju. To je inače iz portugalskog nastao za one koji su mešetarili između broda koji bi došao ispred Kine ili Indije i domaćeg stanovništva. Dakle, oni bi varali i ove sa broda i ove domaće, ne? I na taj način stjecali te nekakve imetke. Time se hoće zapravo reći da je ovo nekakva vrsta anarhokapitalizma kojega smo mi imali, koji je dakle posebne prirode i gdje su se dakle formirale već čvrsto strukture koje zapravo podsjećaju na klasične strukture, osim što imaju podlogu u prisvajanjima koja nisu dakle stečena godinama zalaganja, rada, niti nasljeđivanja, nego jednom golemom preraspodjelom društvenih dobara. Naravno da su u takvim odnosima i politički odnosi zapravo zaoštreniji. Ali istodobno sastavni dio te strukture koja je na vlasti zapravo filtriraju i mediji koji su također dio te strukture, ne svi, ali mislim jedan veliki dio, i na taj način je zapravo se vrlo teško probiti sa jednom socijalnom kritikom kao zapravo glavnim tipom i glavnim instrumentom za ostvaranje političke moći kako bi se dakle razriješilo ovako jedno pitanje. Inače, ono se dade razriješiti, znade se na koji način može funkcionirati ne samo pravna država, ali jednu stvar bih htio reći. Mi malo pojednostavljujemo stvari ako samo govorimo o korupciji. Ovdje je možda važnije govoriti o tim socijalnim odnosima do kojih smo došli i koji zapravo su možda nekada i nastali koruptivne prirode, ali sada su zapravo političke prirode. Prema tome, kada mi govorimo o socijaldemokratskoj poziciji, barem u načelnom dijelu, i ako dakle odbijamo klijentelizme po svim strankama, pa tako i ovdje, zapravo dolazimo do ključnog pitanja, do artikuliranja socijalnog protesta na demokratski način i zamjene onih koji zapravo imaju interesa u ovakvoj podjeli, o čemu je govorio i kolega Jakopović. Dakle, u destrukciji proizvodnje, u destrukciji svih elemenata koji su činili nekakvu nacionalnu ekonomiju i koja je sada u propadanju, u nemogućnosti, o čemu je pogotovo kolega Juričić govorio, postavljanje jedne aktivne industrijske politike, u postavljanju uopće nacionalne ekonomije kao nečega što zapravo treba pasti, jer je barijera neoliberalizma, pred njom treba da se sve položi. To je dakle prenošenje karakteristika jednog svjetskog modela u kojem je pobjedio na periferiju i glavno je pitanje zapravo samo to da li mala zemlja i s kojom snagu bi trebala imati da se tome suprotstavi. Ovo u velikoj zemlji ne bi bilo moguće što se dogodilo u ovako maloj zemlji. Velika zemlja bi po svojoj prilici, kad govorim velika, onda mislim na baš one vrlo velike zemlje, oni nalaze puta da kažu ne, imamo vlastiti tip razvitka i možemo reći ne. Mi smo tu izloženi pritiscima za koje se nismo bili u stanju izboriti. Profesor, kako vi komentirate, recimo meni uvijek sad posljednjih recimo 10 godina zanimljiva Latinska Amerika, nećemo možda Venezuelu uzeti kao neki ovako jači primjer, ali recimo vidimo da jedna po jedna država i kada je predsjednik Lula i sad njegova nasljednica u Brazilu, kada su došli na vlast, dakle ono što su oni tamo napravili je na neki način u Europi još uvijek bi se gledalo kao diranje u nekakvu svetu kravu, neoliberalizmu, liberalnom kapitalizmu, kako god to nazvali. Činjenica da recimo sad nakon ove ekonomske krize mnoge države su krenule u ponovnu zapravo nacionalizaciju, da možda je glup termin, nekih stvari, dakle nekih elemenata gospodarstva koji su bile prije u privatnom vlasništvu. Pa, 90. godina kad je pao socijalizam, onda je to bilo smatralo se kao definitivna pobjeda konzervativnog liberalizma, nevidljive ruke, da će tržište sve skupa riješiti. I ja tu dijelim zemlje na pametne zemlje i one druge zemlje. I ove pametne su razvijene koje su točno vidjeli šta se događa.
I to vuči ima dugačku povijest, to da sad skratim. Uglavnom ponuđen je ovaj koncept zemljama u tranziciji kako iz socijalizma i komunizma preći u tržišnu ekonomiju. Taj recept je bio vrlo jednostavan. Trebate se otvoriti, liberalizirati, trebate privatizirati, trebate deregulirati i osamostaliti Narodnu centralnu banku da nema veze de facto sa domaćom ekonomijom. I sad ste vi stvorili jedan sustav i zapravo čak tada bila teza prije ćete preći u razvijene ako to šok terapiju napravite. Ako isti čas sve liberalizirate, sve privatizirate, deregulirate isti čas. A kad pogledate po tehničkim detaljima, tako kažem, ekonomski i strukturnim, ove razvijene zemlje su već imale razvijen taj sustav, imali su razvijenu kulturu, tu imali su razvijenu organizaciju, imali su razvijenu proizvodnju, tehnologiju i oni su bili negdje na visini, a zemlje u tranzicije su bili sasvim u drugoj dimenziji koja je bila puno niža i de facto se maknula barijera. Sa tom brzinom privatizacije, liberalizacije, deregulacije, jednostavno se ta poduzeća, iako su, kad se gleda pojedinačno, imali dobre proizvode, dobre tehnologije, dobre radnike, ali su bili organizirani u sasvim drugom sustavu. Imali su drugu organizaciju, drugu kulturu, corporate culture, kako bi se to rekli ovi naši kolege sim tam. A ovi koji su bili razvijeni, oni su nametnuli svoj sustav i u svom interesu, nametnuli su zapravo, došli su, odredili su, da tako kaže, polje borbe koje je njima odgovaralo, odredili su oružje, odredili su pravila konkurencije igre koje je njima odgovarala. I zapravo se onda reklo, samo ako se to napravi, onda će tržište samo po sebi dovesti do najboljeg rezultata i razvoja i tako dalje, što se ispostavilo na kraju da to zapravo nije, da je svijet ušao u te zemlje i pokupio njihove resurse, a te zemlje nisu otišle. Tako da se u svim zemljama, bez obzira što je kod nas bio rat, a i tamo gdje nije bio rat se prepolovila proizvodnja, povećala se nezaposlenost i tako dalje. Ali sad na kraju, sad ipak u 2008. i 2009. godini, postalo je jasno da taj kapitalizam ima u sebi ugrađenu manu. I danas, bez obzira koliko bili liberali ili neliberali ili socijaldemokrati, jedni i drugi, iako ne govore javno, mislim ovi drugi liberali, znaju da je socijalizam kao neki Lenjinov, Brežnjev, onaj da je propao, a da je kapitalizam bankrotirao. I naravno sad se iza zatvornih vrata i G20 i ove pametne zemlje velike, one su sad u panici, traže sustav koji ipak neće priznati da je kapitalizam kao liberalni propao, a ipak traže sustav koji bi bio održiv bez ovih šokova. E sad, kojem će stranu otići glatno? Da li će pobijediti ova ekstremna struja da sačuva samo kapital, a narodu kako bude? Ili da li će biti socijalni pritisak i društveni pritisak jak da se to? Jer morate znati da se pojavila na svjetskoj sceni Kina, koja ipak mijenja odnose, a ona je se zaštitila, ovo što kaže Tonči, velika amnistija mogla napraviti. Sovjetski savez, kakav god je optužuje, Rusija optužuje ga sve, ipak se zaštitila. Ona nije dala, ali imaju svoje te probleme. Brazil, Indija, oni postaju sad ekonomska snaga sve više koja traže svoju istu političku ulogu na svjetskoj sceni i unose novu kulturu ponašanja. Pa imate sada istraživanja, pa još jedna rečenica, još jedan segment, a to je globalizacija, otvaranje, liberalizacija tog svijetu. Imate liberalizacija i islamski svijet, koji opet sa svojom brojnošću, sa svojom kulturom, sa svojim pravom koji vuče se iz njihove religije, dok Zapad ne vuče pravo baš previše iz religije, Kuran i šerijat, on određuje i pravo imovine i komercijalno pravo, sve što nije zapravo u zapadnim kulturama i on to sad a morate s njima poslovati, značajni su dio svijeta. Tako da je postavili se uopće pitanje u ovom sada, to je globalizacija što je ubacila u taj lonac koji krčka, kapitalizam je bankrotirao, da pojednostavno kažem, socijalizam je pao i sad svijet je u potrazi za novini gospodarski i socijalni sustav. Gdje će otići glatno to? Nadamo se ne u Blairov treći put, no sada je jedna kraća stanka, a nakon toga dakle kreće poetski kutak naše drage Tanje Vu, a nakon toga se odmah vraćamo u emisiju.